Allin yachu. Emergencia punchawkuna fija hinallam llamkaykamuchkayku. Tukuq semanallapim Tribunal Constitucionalpa punchawnin karkurqa. Chaymantam aswanraq kunan rimariykusun. Ñuqaqa kachkani Iris Cárdenas, Tribunal Constitucional willakuykuna chihirichik. Utqayllamaya qallariykusun, ñawpariq willakuykunawan. Jurisprudencia sistematizada sutiwanmi justicia llamkaykunata huk clic nisqallawanña utqachichkanku. Iskay chunka tawayuq watantam Tribunal Constitucional internetnintakama raymicharqun. Punkuta kichariykuspa sutiyuq llamkaywanmi magistradukuna llaqtayuqkunapa tapukusqankuta kutiykachinku. Qhari hinallataq warmakunam Constitucionmanta riqsipaykunku Ciudadanos del Futuro sutiyuq llallinakuypi. Jurisprudencia sutiwan riqsisqa llamkaykunatam Tribunal Constitucional internet llantalla ñawparichimuchkan. Kay llamkaykunatam riqsirqachimunku kay hipa punchawkunallapi. Imayna kasqantapas kay hamuq willakuypi riqsiykusun. Jurisprudencia sutiwan riqsisqa justicia llamkaykuna utqachinapaqmi Tribunal Constitucional Tecnología nisqawanña yanapachikuchkan. Iskay waranja chunka hanchisniyuq, iskay waranja chunka pusaqniyuq, hinallataq iskay waranja chunka isqunniyuq watakunapi jurisprudencia ruwaykunatam internetmanña churarunku. Chaynatam riqsirachimunku Tribunal Constitucionalpa raymin semanapi. Internet nisqallantam tinkuykanakunku iskay chunka kimsayuq punchaw junio killa, pichqa uras chisinkuy pachata. Huñunakuypim karqaku Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional wasipa umalliqnin, Tribunal Constitucionalpa Jurisprudencia llamkaypi umalliq, Janet Tello Gillardi, Corte Suprema wasipi jueza, paymi rimariykurqa implicancia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para la labor de los jueces del Poder Judicial sutichasqa hatun rimariyta. César Landa Arroyo, Tribunal Constitucional wasipa ñawpaq umalliqnin. Paypas rimariykullarqataqmi el fortalecimiento del acceso a la justicia constitucional en tiempos de la pandemia del COVID-19 sutiyuq rimariymanta. Tribunal Constitucional wasipa jurisprudencia sistematizada nisqam Perú llaqtayuqkunapaq allin kanja. Jurisprudencia nisqaman internet nisqallanta yaykuykunankupaq. Chaynapi justicia yanapakuyta aypaykunankupaq. Awjanakuykunata allin chaykachinankupaq. Justicia ima sasachakuykunatapas hatipanankupaq. Iskay chunka tawayuq watañam kachkan Tribunal Constitucional paqarimusqanmanta pacha. Sapa iskay chunka tawayuq punchaw junio killapim yuyariku imayna paqarimusqanmantapas. Ñuqanchikpas kay willakuypi riqsiykusun imayna rikurimusqanmanta. Hawaykusun. Iskay chunka tawayuq watañam kachkan Tribunal Constitucional pajarisqanmanta pacha. Chayta yuyariykunapaqmi internet nisqallanta hatun tinkunakuyta hispirachinku. Este aniversario institucional se celebra hoy frente al país que vive una hora aciaga e histórica. Pese a las situaciones adversas que vivimos, seguimos trabajando. Y hemos afirmado las 3 líneas maestras que guían nuestra gestión y que se expresan en un tribunal transparente, en un tribunal inclusivo y en un tribunal moderno. COVID chunka isqunniyuq rayku emergencia punchawkunapa chawpinpim tinkunakuyta qallarirunku himno nacional nisqata takiykuspanku. Hina hawanman huk minuto silencio nisqawan COVID chunka isqunniyuq rayku wañuqkunata yupaychaykunku. El 3 de junio juramentan como magistrados del TC Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera.
Durante estos años, el Tribunal Constitucional atendió cientos de expedientes y suscribió diferentes convenios institucionales. El 3 de enero de este año fue nombrada la magistrada Marianela Ledesma Narváez como presidenta del TC, siendo la primera mujer en la historia del Tribunal Constitucional en ocupar este cargo. Esta nueva gestión tiene como principios de trabajo transparencia, celeridad procesal, austeridad e inclusión social. Respecto al último principio, y en menos de 2 meses, el TC recibió el reconocimiento del Ministerio de Cultura por la producción y emisión del noticiero constitucional en quechua. A la fecha, el TC tiene un portal web en quechua. Google Meet niskantam hatun tinkunakuyta hispirachinku. Hinallataqmi YouTube niskantakama hawaykachimunku. Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional Presidentam, huñunakuyta umayirhun. Discurso de orden sutiwan riqsisqari Maritañataqmi Augusto Ferrero Costa, vicepresidente ñawparirachin. Este órgano, introducido en la Constitución de 1979, bajo el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales, entró en vigencia el año siguiente al instalarse el gobierno constitucional. Es por todos conocido que debemos al distinguido hombre de leyes y político Javier Vallerriestra, miembro de la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución de 1979, la llegada al Perú de esta Corte inspirada en el tribunal que planteó Hans Kelsen para la Constitución austríaca de 1920. Protocolar huñunakuymanmi minkari kukurhaku Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, Hinallataq José Luis Sardón de Taboada magistrado kuna, Eloy Espinosa Saldaña magistrado mana chayaykurachu, Samanampaq médico kamachiskanrayku. Manam haykaqpas kaynaqa karqachu. Magistradokunam huñurqanakunku hinaspa llapa llaqtayuqkunapa tapukusqankuta kutiykachinku. Hinallataqmi riqsirqachimunku llapa qharikunapa, warmikunapa, Tribunal Constitucional llamkapakuqkunapa imayna kallpanchakusqankutapas llaqtapa allinninpi llamkasqankutawan. Qhawaykusun. Iskay chunka pichqayuq punchaw junio killapim Tribunal Constitucional punkunta kichariykuspa hawaykachimun sapa punchaw llamkayninkunapi imayna kallpanchakusqankuta. En Puerta Abierta sutiyuq llamkaypim yaqa huk horas magistradokuna llaqtayuqkunapiwan internet nisqantakama huñuranakunku. Arequipa, Cusco, Loreto, Ancash, Ayacucho, hinallataq Lima llaqtayuqkunapa apachimusqanku tapukuykunatam sapankama magistradokuna kutiykachinku. Mana haykaqpas tapukuykunawanmi aswanraq magistradokunata riqsipaykunku. Chay punchawllataqmi riqsiykachimunku todos somos Tribunal Constitucional sutiwan llamkayta. Chaypim hawaykachimunku Tribunal Constitucional wasipi llamkapakuqkunapa kallpanchakuyninkunata, warmikunapas, qharikunapas llamkapakusqankuta, llaqtayuqkunapa derechunkunata ama chaysinankupaq. Lliw grabacionta hawaykuyta munaspaqa YouTube, Facebook, hinallataq Twitter nisqapi maskaykamuwayku. Tribunal Constitucional papunchawninpiqa manam hatun runakunallachu minkariykukunkuqa. Qhari, warmi warmachakunapas internetnintam tinkuykanakunku hinaspa pukllariykunku, riqsiykanakunku ima. Ciudadanos del futuro sutiwanmi huñuykanakunku. Hamuq punchawkunapaq llaqtayuqkuna. Riqsiykusun. Iskay chunka tawayuq watan, raymichasqan semanapim, Tribunal Constitucional qhari warmi warmakunapaq ñawparirachin Ciudadanos del Futuro sutichasqa llallinakuyta. Llallinakuqkunam ayllunkuwan kuska watuchikunata, tapukuykunata ima kutiykachinku. Chaynapim Tribunal Constitucional wasipa llamkayninmanta aswanraq riqsipaykunku. Constitución nisqamantam wasillaypi yachani programamantawan. Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, hinallataq Lima llaqtakunamantam internet nisqanta tinkuykunakunku llallinakunankupaq, sutinkutapas kikillankum qillqaykunku.
Qamhinam presidenta kaita munani. Chaynatam rimarirun Sofía Ramos Miranda sukta watallampiraj Limamanta warma. Tribunal Constitucional presidentapa hayllampi. Marianela Ledesma, Tribunal Constitucional Presidentam, liu llallinakuqkunata napaykun. Hamuq punchawkunapi hatun yachayniyuq runakuna kayninta kallpanchaykuspa. Perú suyupa Constitución ninta yachapasqankuman hina. Agradecer su visita, que de diferentes partes de nuestro país han venido a acompañarnos a nuestra fiesta, ¿no? Un abrazo y un beso para todos, para Ángel, Giovanni, para André, para Brando, para Alexia, para Jean Paul. Todos ustedes forman parte de nuestra fiesta, de nuestra celebración que estamos haciendo nosotros como Tribunal Constitucional. Kaytinkunakuytam Manuel Miranda Canales magistradupas yanapaykullarqataq. Kaykamallam constitucional willakuykunaqa. Anchatam riqsirikamuyki hawaykamuwasqaykikumanta. Amayaqun hankichu. Facebook, Twitter, YouTube nisqakunapipas hatiykamuwaykun. Ñuqawanqa huk punchaw ñatinkuykunakusun.